Bugün bula bu ürüler bu higa maygiga namtorga bu 90 tuğ hürbehette günüger Leningrad'da blokada Moskvalı'da Ağuhon sıla tuğ butugar meğhanala suluğun proliniyetin tuğudan bu kırcağızlar temsilcilerin çöleyene ki Margarita Mikhailovna nahaçuya kine ustan prezentasiyaların ketehe hecabıt, dolguya hecabıt bu oluk tuğtaq sıralaq olus elbette sürüldü bir doküman bağıta homullan, materyal bağıta homullan Margarita Mikhailovna nahaçuya öyle tümükte eğerdeliyekten bağırabın, Margarita Mikhailovna maqtanıyekten bağırabın, tügeninden tuhanan nahalıqan ilene vardı. Ponskayda cekergen kenyeğe maqtal but muğra hoğ. Min iyem bu sürdağın terihine ırxan, oluğu ahan, Leningrad blogadata oğuta boğular. Kenye manne kalen muğuna onu törütten nuçça tılın uçtalından sasiyo tuqarı ülele evite. Kergene oğulağına min ağam kene mekanik, onna tuğ bulçut, kadravay bulçutundan nar ülelen aspıttara. Bilgi terabitlerden manna üst ol olarabut tomtorga, onna ağalar bulağına arahana derevnelerinden bağlılar, koratlarından. Onna natan eter bullaq buna iyem sasiyo tuqarı bu manna tomtorga olaron uçtallan idetin manna baratın bir bikki olur. Bu mana hetimden turamın etiyakpın bağırabın keler ötçakka dağını bu bilingi olarak dujanga etiyakpın bağırabın istoriyatın omnuman edden kem tuttum demin. Афонская Людмила Васильевна bu bihigine helik ödük kehite boçotta holoqtaq pedagog, nastavnik, герой ие болар бигеттен bu bilgin albattar nehelek jönde sörgete kini elitin nöngö aspıt üyernäçilere kurutun sügürübit ödü sanı maqtana hajabıt Людмила Васильевна бейте сүрдәх аягас сытыры сынмас майгылах кең билилер элбэх кепсәннәх кургозордах улган букоттан учуталады онна кехете демене дүбин ононтон кини будук бейте кехли сыгынынан үшөй майгытынан олору итерге гүертерге олық кең артыгар белемнәх болан тақсалларгар сүрдә улган бейте кылаты келесі ки болар Людмила Васильевна урдук улган букоттан аттанар учутал онна кехи анамыт кинете бу эмекин сүрүн көрбүдүгөр бу кинени белемне бит оңорун дагы бу жонорго баргыдыгар тус бема пыттан онна бу нелегим бар олуктаттан атыттан дерең макталбытын тердебит. Бүгін tomtorga болар документальный кинени көрдөрөлдөр олуктактарга Афонская Людмила Васильевна отот алтагыл гатөрөбүт ого ол блокадага түбөһөн кенники үйренен кии болан учутал үйрөгөн ылынан бетин багатынан манна келен саха хиригер келен Верхоянская улуска учуталдан үлелебите олор үйрөтен онтон бетин жолун бетин тапталын болан мантан төрүттәх саха болу болан манна көһөн келбиттери tomtorga онна ологун манна олорбута эми учуталдан ыл болан оны олобуттара онтон бары улатан үлехит кии болан билеген кини атын билеген даганы үшөйдүк идеаллар ол энди бу ветераннар улус ветераннара онна кинематографиялы хиттере Дьон көмөтүнөн манны кинене ордулар. Документальный фильм ден. Оны бүгүн көрөкпүт. Оны эдер оголор келлектерине эме бардын көрөктөрө, бахарыктары. Онон эти Ленинград город, оны бу кыракый нехилек томтор бир сибестактар дибин.